Amrani balong lepek dek solar project teregon solar project teregon solar project teregon BJP sarkar longle ki joring tanol BJP sarkar longle ki joring tanol BJP sarkar longle ki joring tanol APSC long live APSC long live 60 long live 60 the long live 60 the long live 60 the long live Tangguh di election diseragot Tangguh di election diseragot Tangguh di Dharna dolo nasi ketik boti hitung dharna donang kok ma la bangke la ai tum de sini lo rat tum de sini lo la BJP government tu kopi pone la municipality board election nang bitek kede non parni anta la le amasi demokrasi lo mangke la ningkan atam ki jilo pute election mangke bukit nai kita ningkan pakrak dala tu municipality board election nang di berek kasi rat tumbang sung relo gatum kopilma ke claim tu bangke ad hoc committee si pom dasi ad hoc committee bangke bahani bang tu committee bangke lake kubhar ni rat itu kimang akam bangke pachun ne daki pen latum bangke illegal akam ba corruption akam claim deta hai lasi le rat tum ka phere dola ad hoc committee tu man lasi la ad hoc committee bang nang nelo pulo rat tum bangke lasi prabjin pen la municipality board election laso itu di put down pena kapre ka municipality board dulang karbiang long dak di pupan chenglok kapre ka long ta laso municipality board election mangke prabjin pen la election padunang ko pusi long lan arni kiso laan adu kopia positive EPCLC ahin pen organize nang kok ma arni cintang nang kok ma aduk mong nang kok ma karbiang long arat aduk awe na tumta sini iglo karbiang long arat atawon arlo long municipal board election bang ke BBC alang tu mangke aning ha teng bala ad hoc committee seng roy amat alang tum kachong hu ke joy phan sang tum claim rong kasi ni tum dak dipu municipal board pen party PC ditu hitame non alang tu phane prabjin pen municipal board election padunang po pado de ne ponte ni tum high court ong sa ni tum ke case file nang ko po sini tum ke district ting lo lalu lasi BJP tum da polo je jati mati bheti burokhat kora jati mati burokhat kele doge ke the gidinga hem se burokhat amro non ke dam tang haptala BJP Mohila Morcha tungipu tuliram roha hem tepo chikin lake thang tawe pu kupilo ka vedet po ha lasi ladak ame thang hompoti pela chikim ka ditu pudo thaiwe sita no mang alatu corruption apo corruption de aso corruption de apiso corruption de alang tum ane corruption ke claim ladak bang ke construction inglong construction tang ho kache construction tang ho CM apuriwal masalah tu mangke construction and lablu so hem si chikim talu apo khi bang si chikim bade tu brat ki punya thaya we lasi la bang sa hem ta non itu sarkar bang lo polo ta alang tu hanta so hem hana bang ko pilo tu ikla mangke skistit de padne tu bor iji lasi alang tu ki claim chok chi o Mohila Morcha tum ta ra rakhi adat kira ipi kali tulira makhi adat tulira me hem lai ram ke chok chi dapat sini sini pasti update ini. Ini media tu ni pasu je give and take policy. Itu mana itu Meghalaya aru Karbi Anglong border. Itu give and take policy. Itu mana ek dujon alusna kori pelai. Karbi Anglong or mati Meghalaya hostantar koratu rajya kitya na mane. Karan itu demarcated area ho. Itu Karbi Anglong 1951 itu demarcate kora ase itu কোনো dispute নাই Karbi Anglong aru Meghalaya border ekো dispute নাই tate permanent pillar ase aru natural boundary ase
গতিকে ইয়াতে তেওঁলোকে কৈছে 15 আগষ্টৰ আগতে এইটো মাটিটো মেঘালয় কেইখনমান গাঁও মানে তেওঁলোকে মেঘালয়তে তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি কৈ আছে আৰু ব্লক 1 ব্লক 2 গতিকে এইটো ৰাইজে কেতিয়াও নামানে এইটো যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে সেই তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ছাৰ্ভে কৰা মতে তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেট কৰা আছে সেইটো মতে মানে মাটি এক দুঘৰৰ যাতে ইয়াতে নাযায় কাৰ্বি আংলং পৰা এইটো ৰাইজে বিচাৰিছে গতিকে এক দুইজন আলোচনা কৰি পেলাই কাৰ্বি আংলং মাটি মেঘালয়ত দি দিম বুলি এইটোতো নহ'ব এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম তাৰপিছতে CM তুলিৰাম ৰংহাং তাৰপিছতে মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰ কংগ্ৰেছ চাংমা ডাঙৰীয়া তেওঁলোক তিনিজন আলোচনা কৰি পেলাই এনেকৈ কাৰ্বি আংলং মাটিটো এনেকৈ তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব মেঘালয়তে এইটোতো কেতিয়াও মানি নলয় এইটো মানে নিয়ম নহয় এইটো ইলিগেল হয় গতিকে এইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে ইমিডিয়েট এইটো গিভ এণ্ড টেক পলিচিটো সোনকালে উইথড্ৰ কৰিব লাগে নহ'লে ইয়াতে ভাইলেঞ্চ ডাঙৰ এটা ভাইলেঞ্চ হৈ যাব যেনেকৈ মণিপুৰ ষ্টেট যেনেকৈ ভাইলেঞ্চ হৈছে তেনেকৈ এটা ডাঙৰ ভাইলেঞ্চ হৈ যাব গতিকে ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণ কাৰণে যদি গভৰ্ণমেণ্টে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে এইটো